دبووینا پتر ji 25 salan bi ser hikûmraniya Herêma Kurdistanê lê heta niha hikûmet li dîv hikûmetê neşiyayîne arîşa karebê çareser bikin û salane û digel hatina werzê zivistanê ji bilînebûna gazê û pêtiviyên werzê zivistanê û dirêjbûna qeyrana darayî arîşa karebê jî dikevîte ser hemî wan arîşa. Welatiyên devera Şêxan jî dibêjin kareb wekû trafîklayît lê hatiye li Şêxan. دوی ماوی دمایکی دا و تقریبا نزدیکی 2 هیوادا کهربا یا نشتیمانی القضاء شیخان گلک نخوج بوی تقریبا 3 ساعات حتا دنما و 6 ساعات نزدیکی 6 ساعات دی قطع کن افنا بنا به کاریگری که گلک مزنا کری سرجانا خلق قضاء شیخان و تایبات وی ورز زوستانه و دی خراب کارب باش نینا کارب نینا وکی بری که نه گاز دن نه کارب دن خلق صرماية يعني بتشيكا انه كان تحملت كان بلا بس بتشيكا ما تحملنا كان كهربنينا كهربي بيترو بقلايد هم بيبي وبمريا هذا بيبي تو بين رقدي وبمريت كهربنينا سو 80 عالم بشوليا بكاريا Rêveberê Kareba Şêxan Endezyar Ubeydullah sebaret bi xerabiya rewşa karebê li devera Şêxan wasa got. Kareba reja karebê kêm nebiye. تولید یا زورتر لهاتی بس جبر بارگرانیا باری و كهرباء عدد ساعات توی کم بین تجهیزی بیا 8 ساعت روزانه و دابش نکردن گازی جی آبجی بیا بارگرانی اکثر هم كهرباء هر وصا اوجی هاتنا رجع گازور آوارا بو پارزگاه دوی که قضا شیخان همیه بارگرانی بو سر كهرباء ما هند رجع بیا کم بین. Dihêta zanîn ku niha Herêma Kurdistanê di navdehan qeyranan da derbas dibîtin bê ku hikûmet hewl bidet ek arîşe jî çareser biket ji ber ku bi dîtina welatiyan mala Kurdî neyê rekxistiye û arîşên siyasîyên di navbera partên Herêmê da bûye egerê wê çendê ku qeyran nehêne çareserkirin û welatî bibite zerermendê êkê û neçareserkirina karebê êke ji wan qeyranan.